Sim. Si Kiara, guys. Oh, loko. Ganda, no? Parang si Dio, no? Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Guess sinong nakapag-charge ng camera. So meron pala akong extra battery sa ano ko. I mean, parang portable charger ng DJI ko. So yeah, look. Ito yung Kyoto Tower, guys. Look. Ganun siya paggabi. Boom. Ba't medyo foggy yung ano ko? Lens ko. Hintay. Yun. Pangit pa rin. Ulit. Yan. Wow. Tara. So, nasa harap tayo ng Kyoto Station. Tapos, yeah, for us to go to our hotel sa first cabin ni Jojo, it will just take one line, Karasuma line. Isang line lang yan straight pataas ng Kyoto. Tapos bababa tayo. It's like a 20-minute ride. Pasok tayo ulit. One last look. Yun. Wow. Picturean ko daw to. Guys, malapit na tayo sa hotel natin. Ano na lang, gawin nila natin tong bagong video. Because Kiara's gonna come. Arrive soon. So, I think dating siya 7 dito sa Kyoto. Tapos, yeah, this is just in time na maka-check-in ako kasi it's like 6:45 na. Lalakad ako sa hotel ko. Siguro, liliko na tayo in a bit. And, nabangga ako sa poste kasi nag-video ko kanina. Nakita ako ng isang lalaki. Ganda ng street of Kyoto. Ganun na yung vibes, guys. Atake. Para siyang Cagayan de Oro. Very small, quaint town. It reminds me of Cagayan de Oro talaga. If you guys ever been to Cagayan de Oro City sa Mindanao, it's like this. Kind of small but not really. Yung ganong vibes. I think we're gonna turn left there. Let's check in tayo. Pakita ko kayo sa hotel ko. Hopefully maka-room tour tayo. Guys, ganda ng location ng hotel namin. May pala dyan, no? Supermarket sa tapat. Yun. Cha-cha. Tapos, ito siya. Sa tapat lang. First cabin ni Jojo. Kyoto ni Jojo. Check in tayo. Yan guys. So, ganito siya. So, my room. Ito, mga cabins. Yan. This is my room 2B10. So, parang siyang accordion lang. Kasi nga, capsule hotel siya. Like, my space siya. Ano dyan? Open talaga. So, you're not allowed to make any noise. So, nothing, may space pa ako. So, I can like, kind of open my bag a little bit. Pero yeah, ano bang ilaw? Ilaw. Ito. Ay. Paano ba ilaw dito? Ay. Paano ba to? Paano ba to ilaw? Ay, ito. Light. May light. Oh. Quick room tour. So, ayan. Kita nyo na yung labas, diba? Ganyan yung labas. Tapos, may pajamas silang ibibigay. Ganyan. Tapos, boom. Bed. Malambot yung bed. The bed is softer than my last bed sa hotel. Tapos, may information dito. Remote. Actually, there's Wi-Fi. Yan. Tapos dito, boom. Yun lang. Maliit lang siya, guys. Tapos, barely anything na ma-open mo dito. Like, it'll take up a lot of space. Ito, pag i-open ko to.
Pahinga muna tayo. Sobrang pagod namin. Hintayin natin si Kiara, tapos charge na rin tayo. Oo nga pala guys, my luggage arrived here nauna sa akin. I'm using the Yamato service or Takubinata. I highly recommend guys kung meron kayong malaking luggage. Send it to your next hotel. Yeah, sulit. Oh my god, what's wrong with you? So haggard na masyado. Tas ang init. I had to turn on the AC. May AC controls dito. Yan, may time din. AC, light, tsaka mga outlets. Yan guys, tour ko kayo. Ito yung banyo. It's the bathroom. May lotion after shave. You can drink the water din. Tapos, ito yung toilet. Separate yung toilet ng men tsaka babae. Yan. Bidet. Tapos, may bidet yan. Tapos iilaw. Tapos may sounds pa yan. Tapos yun. Yun lang. Tapos, tulog kayo mamaya sa baba. Pag alis na tayo. Nga pala, they'll give you this one. Open it. Ganun. Tap mo dito. Tapos, open. Tapos yun. Tayo sir. Tayo maingay. Tagal ni Kiara. Laro mo. Ganyan siya sa labas. Tapos yan. This is parang accordion lang. Back. Magnet. Tour pa tayo mamaya. Charge mo na ako. Guys, nana si Kiara guys. Cha-cha-cha-cha. Yar. Para part-time job, char. Dati grocery dira Yeah, tayo dito na magkaon. Ha? Gusto niya na magkaon. Dili magkuhan ta, sakay tag bus. 30 minutes pa ba ya? Yar, ang ayaw lang kang orat gamay ni rating pero lami gini siya yar. Pangit ang rating? Oo, pero muna mo last meal ng Kyoto. Pero wala gyud digid ka ma-disappoint. Pero unsa man kung gusto ka mag sushi rota ka ng ilang sikat na Katong ganang train. oo, gusto ko kanang kuan yun experience. Sige. Kaya ang kanang sushi gud na sushi kay unsa? Nakita? Guys, sensya na Bisaya gud mi guys. Ha? Na. Nara na diri. Lagi, pero basing bis na masugot ba? Og unsa? Walk in. Sugot na. Uy. Ha? Sugot na lagi kita ko ana. Ya ata? Masig cash na ba? Mosad lagi. Unya basing di sila Dito na tas do sa river. gamay man good. Pero palit na lang kag tag snacks daan. Oh, kira ka? Sige. Giyatagan ka nila og kuan ay sang bus. Ay, sakay tag kuan. Sa tapat ra day. Kana diya sa tapat na bus. Ay, dili kuan man din year. 12, City Bus 12. City Bus 12. Sige guys, sakay kami ng bus. Char. Sige. Ganina rin ako sige Tagalog. Mabisaya din ko pag na-Pilipino. Ay, pagkuhan. Nice na diri oh. Murot na niya kung may creek dyan guys. Jogging siguro. Ay. Yar, I'm running on 3 hours of sleep. Hey guys, ang bus na mi guys. Second time ko nag-bus sa Kyoto. Ito yung parang downtown nila. Baba kami, 2 stops. Yeah guys, kanaog na mi. Wow. Ito yung Kamo River sa right. Madilim, hindi mo makita. Char, Bisaya kayo mag-Tagalog. Sige, mo. Madilim, hindi makita.
Yan guys, ganda dyan guys. Mag-muni-muni kayo pagkatapos kumain. Ganda ng vibes ng Kyoto. Ganito lang siya guys, parang CDO. Ito guys, masarap sushi ito guys, tsaka mura. Yan, basahin nyo na lang. Japanese eh, Japanese. Pababa siya, pababa. Ito yung atake guys. Shimasen. Ito. Ito mas yung yata. Yeah, diri pa yung naka-nice tayo. Naay butangan sa bag. Guys, ito kami yung last meal namin. Last meal namin last time. Last meal namin last time. Okay. Thank you. Guys, mura niya yan. Itsura sa sulit. Simple na tayo. Guys, first order. Wow. Yay. Take a picture, it'll last longer. Okay, so. Loko. Mahurot ka naman eh. Uy. Hey guys, bumili kami ng we're buying matcha here at where are we at? Kyoha Matcha de Kimeru. Yeah, you guys can see it. But yeah. Cha-chan! Char, sponsored by Karen. I just missed it. Huh? What do you mean? The set? Kailan? 2,000. $30. Tama ka? Tama ba? Check it, 26 something. So, 36,000 na lang. $38. $38? It's not bad. Same as Amazon though. Look at the milk. The milk's so thick. Anong ginawis ka? Oh. Wow. Deba. Oh, so that's what the red bean was for. Saan ang red bean yung mga chaser here? Akin yan guys, yung nasa right. It's mine. Umut lagi? Patamis? The beans mixed together. Arigatou gozaimasu. Oh, mixed it together. Uji matcha. Yes. This one. Yes, same. Same. For uji matcha. Oh. Matcha powder quality is different.
Ayan, kita sama. Cha-chan. Cheers, cheers. Yeah, cheers. Cha-chan. I have the red bean. That's what it looks like. Wow. Looks amazing. Guys, sarap masyado. Bawal man dito mag ano. Bawal dito sa Japan, guys, ano. It's frowned upon to eat and drink while walking. Dito sa ano ta? River ta? Bawal mo ka. Hashtag turista. Dili na tayo mag-inom. Lang oh. Basta dili mag-inom. Okay lang. Kapantay ka, wali basurahan. So, dalon-dalon ginatan here. Yan guys, nasa river na kami guys. Ang ganda. Ang ganda ng river. Char. Munang mapagidala na lang ako to kung backpack bitaw yar. Kaya na ako'y basurahan dito. Na ako'y kuhan. Nabugnaw lagi diri ay. Di tam. Unsa man sa morning na lang da? Bugnaw pag hindi mag-drink. Dito lang atake dito guys. Momol lang sila dyan. Ganda no? Parang CDO no? Parang CDO na walang baha. Ganda ng flood control projects dito guys oh. Yan lang oh. May river dike si Mayor. Itong ilo-ilo nga flood control ba? Nice or dili? Happy na nice. Mm. Kablo kami sa nagbuhat. In- Japan contractors. Lagi. Kay nag-jogging ko sa Sumida River doon sa akong hotel. Ilag yung ipakita gyud ang unsa ang flood control na technology dito. Kanang nagi-billboard ba, gi-explain nila na inani niya nagbutang pa gyud sila sa history na kay atong 1980s or mag something nagbaha. So ilang gi-edit nang gi-change nila. Okay murag sana all. Yan guys, so mga yan guys, mga bahay ng mga contractor. You're nice looking vibe, no? Kabay nga ta. Arigato. Oh my god. Tugnaw dito eh. Para malabog na to ni. Ayan guys, oh, tingnan niyo yung ano dyan. Kanto guys. Yeah. Yung kanto dito guys. Ganda. Dili. Yung kanto dito sa Japan guys, parang ito yung kantong gusto mong ma-hold up ka. Ay, na-refresh yung kami ng bola. Na. Sama ni. Kung papiliin ka guys, saan mo gusto ma-hold up? Dito na lang sa Japan guys. Ganda dito. Kung ano, aesthetic yun, no? Yeah. Dito sa Japan guys, shabu sa kanila, pagkain. Sa atin guys, yung shabu, wag na lang. Wag na lang. Yan guys, aesthetic guys. COVID siya oh. COVID. Sakto lagi ko. Related daw do yung mama. Di thank you tita. Grabe no? Shout out kayo guys. Beatboxer guys. Sabi ni Kiara, Choy daw siya dagoy. Pakita daw nawong ko yan. Kasi wake up. Ay, nag-makeup siya? Dili ni Huko, uy. Ni. Actually, na-break in na ako sa karon. Last time, ang good kay uncomfortable kay siya kay bago pa gyud siya. Pag ano na ako, pag Pilipinas o Japan, so wala gyud siya na-break in niya. Magpapalit palit ni Bago pa gyud. mo last time. Bago pa gyud kayo, like birthday gift, Nya pag ano, karon kuha na kayo nako. Humok na kayo, sir. Dagan daw. Ha?
Actually, gitagan ako siya. Oh. Light run lang yun, light run. Gidagan po na ako siya sa Dublin. Oo, sa Dublin. Pero light run lang siya, light run. Dili gid na ka nang papaspasay. Anak ko, nag-review man ko, anak ko, guys, okay din to, char. Okay din to itakbo. Basta nabayaran mo na. Ayun, you know, cross na ta. Yeah, guys, mag-go home na mi. Never mind, it's in Shibuya. Mato mata dito, Shibuya. Kaya mag-poop na mi. Or ako de. I think. Tapos mag-rest na din. I don't know what to have for to get for breakfast though. So Kia, tanga to kung naay dool dito. Toro, wala po ka na dira. Oh, south na siguro sa ato Naay temple dulo kay sa tuwa yar. Nijo Castle de, Castle. Og do ka temple doon sa tuwa. Kani, asa ni David kani? Ay kana Kiyomizu-dera. Ito tanian? Pwede ugma, oh. Ay. Kana kung gusto ka walay tao sa yuhan yun na. Ayun na. Gusto lang ko pa. Nice idea Kiyomizu-dera. Ano sa plan? So ugma bamboo forest man ta. Asa ang mapi Google Maps. So ang na west lagi siya. So Nana may mga something po diri. so mubaklay ta diri kay naay kana naay nana something ana. Unya balik sa ta sa ano. Katong gates na diri. Nana diri ang Kiyomizu-dera. Dili. Amo ta. Kita ni diri. Na diri na area. So kana naana diya ano na to diya. Kay kapoy na kay ko guys. Magsitirizin ko karon gabi so I can sleep. TikTok to. Kita aja. Ipakita ang nag-away. Cha. Joke. Pero guys, wala na. Bati na sila guys. Murag nag-kiss na siguro sila. Nag-hug na day sila. Char. You know. Char. It's beautiful life. Delay daw bus? Sige lang. Hintay pa kami sa bus guys.